Yes, omotegereri no muriere. Aba gusimu SPS mure onye kole Minnesota, onye kole Sunika, onye kole Nyakoe, onye kole Buganda, onye kole Nairobi, tobokwa nibyo mwe ande kaliwa somoro. Jeremiah. Yes. Tata bindu watali. Kwenye mbwero ko engineer lakini chimashini chiri kyo. None no wo kina wanda wa. Na vile hiyo. Yani machine are sokyo mulero. Nie? Zen 300 degrees. Eko na che liba lingane chuma iga. Echuma. Ke. Virine binte bikong. Bono. Tutara genda se machine liye chibao. Yoko na chibao. Evoli chuma na era yango. Kima ide ba engineer to aje chuma. Kabisa, I know mo engineer sigete mwaka emyaka emeko. Bona all the technology. Bona umaite ntukale. Onye ne tirisa. Ebundi yakora ndiri tirisa akatenga ki ndose liliuga. Wake chume enyundo paka kwa nyonjora ya round. Kwalete round yeli kwa beka kachuma kande kwa sambirili. Kwa beke ovo muina. Kwa jipata ni chape patani. Kwa rosibone giriri yetirisa kabisa. Omonda ko tenga ki ndose liliuga lietirisa muna lilikuwa roseri yoyo. Oyonde. Kani kamashini akatika turusie gazi wala. Ya. Aka mashini akankali kuba rusi gazi aba umu engineer. Bonne customer woche neche. Echiko gore dirisa yane. Monto nete ngabanda chichuma ngabasamberi etikege ndakara wasiriri uga buya. Bona el customer area. Komoneri ekekia. Okomoneri ligo ligo. Ngaimo chikurusie mashini. Mashini teyo. Ngese mashini. Nimbwate. Leta une bundi leta nkoroseli. Ogende. Chiko kura chi customer. Bono customer yao ni yao. Kwarali. No embosongo gati kanko monyeru mu engineer. Korole bintu biri bikorere gali chi hoteli. Bintu biri ninje nkorete. Lakini bono lende na singe njonga omonyene goikate biguni biruete Nairobi na riara rwebe sentami. Bono tikango ndakobole. Njoma ide machine riara ko beyane. Tinkoroseli fundi yende. Chako watega ki. Obuno bongiti. Woi ko mongiti umako menye. Yani ayo orope ninga efundi neru Nyakoe era ntali bateria ego tenga nchorera riugeli. Ayo kumuchaji tucho gochora riuga aira neri bateria ya sambere murango yaoni. Aoni. You don't have a problem abantu baje compete. Ya. Nchente kete egente gesongo bakorokanga value addition. Kwarali. Nje egasiane service yani mbakonye ibintu biri byangocha koni buli riense byoni buli igoro ase ndakubona igwe machine ekwarentere konye kero umuntu kere bundi kere customer serious in fact no gani na bongo koroseli enso kubeke nyasi yechuma tochitonye bocherega eberoro arekane beautiful bonti gangu ndakubona machine elinkira rosi tutebe bitande byechuma libateri ya mutwari na boko lirosiri weli ridadi gete ndosi eli ridadi mbeko munyama mbeke liuga mbeke chinyoni alafu mbeke mete chime obo mesamboro bwe okonyora bwe chuma lakini igoro bwe kire kio igora boko rosiri bateri ori na che design gete dibe kukurunyaro alafu muntu akorigere liora I know mongaini. Ngese bono ne chibuni ngonya ko ibera bona abo akiri yao innovation yao ego konye bona etanganira chibundi chinde toro chibara bumbaracha aigwachire tangana korosi bakanya gukubwati ko kaenda Nairobi uti murangu buno uri kwangorokia ali orosiri design geteiga kurumuka makubekwe karore butuko gwoka okurire kurware kwa yani ryogete buya kwenda gete gochikirimani ali igemi ndo bina bogocha gusiga ona cheri bati ubeke kerore gurume naende bibe kubwa bibya Nairobi ikere into bone to gokora tutari ayirire tibesa chibundi onya kuna jo se welding yokoros tikakonya koros chistuli chiri chagaro gocha kwabeke bo no nyake rangeta maitiri chistuli njiro tabeke nyumba Monda ko boni ngene ya workshop. Abadali utumye lili. Siko galia. Onye nekero gokorosi. Mate biro kombire munekero gokeli president ko isarasa. Magaga. Gechorire ebintu getebia.
design getega uko bwane Illuminati yani tali Illuminati tiga gutusaleria ria tali laba inji ama dad naro mwe to korange ni ngiti ba igo in short umuntu koros mai describe ibiroge binaende bya bire famous ibi okonyora bakoro ka king na queen kiriya koros wokia tikiaros wiki tamba kia leather ya white alafu gora kia be kwe design getega na ga sama goko sokobeka moko iga eba ye face yes yaros we design ige funna be gocha nebao omo kra akiba mtokoruka oko inigireve igora okole membe lakini igireve ye liri dadi ya engrave kizo wano embere ime aseke kusi engrave okobeka liuga ebao iguru bono geze on team batali engrave on team bono engrave ne embere ime so na monta gocha acho arwe design eri and aro sikero kya na ndike beligo uri kubwa kirikendi nice chibundi bononcho egetanda egetanda mwe to wanski akirwe dadi eri mutu ali body eri igago ta yaba ofo yaro siguli dadi ga ekoruli uri koru 6000 kyaga nabaka 25000 ngeyo geko ni supermarket busunga ali kwa rochi supermarket to gora igitanda supermarket igitanda 200000 to gora nyasa so in short na bato chibundi kyankaga na bachikoro sibitonda biri bono bya supermarket igo and biri yatanda biri supermarket igo very nice ende chibao tote bo monto na te kuhang bono no maite kale maite bono chibicha kyangere kwera kale nyombe kwa kabangire album chibicha iga bono chi frame chiri choko beke bicha iskango tora chire design gete a picture frame so na we fundi karante ebaeri ero suwe design gete ero suwe picture frame kabisa ose squeeze abantu tanata picha kyao okwana kwa ro sene simba nene ya print ku yabe ko karare mara fiaro suwe frame igo on chibicha njio lende Facebook tokonya kuligeri eyine erto kobeka abwa se picture frame obeke nyasi kwaligeri na abanyaruka mbanje tekurigeria kerore berora buna bale obe dressing mirror kwama kumoroseria sako beka amavuta ense dressing mirror ri kwateri radio supermarket 70,000 100,000 uchigoro karo siria kapati getaga sini okubeka amavuta egento keri gyokugingera gusini chinchara igabiga bona balembo goko genda sebundi yao tikako ende bundi gotumeke guru ne mesumari yoka karamu no maete na CMC kwanyeruka CNC bundi ya no maete CNC no maete buffertent no nyara gonto redesign ye anya tamaite bona boje na enu kore bundi ga kyo tamaite buffer ayo bono akigasi ngujere kwera tikako mogosa ya nenda kukoma mapema sisi hatupai watu woga tunawaambia ukweli kama utaki technology unafikiri utasurvive kwa market akong yeye ndio akong ile ndo tayo no chongigeri no kurundie machine abanyango sa bono kera bagocha banyora ninje ndagari ngokaraki ogokolega ndero mbaite na ngonya no kwega ochonyo mobe people ngora ngiri muzikira mate kuja nikuonyesha umeendesha ndege wacha nanya kunga vum aro mneko mnyanga nani kiri na mwe nataka nikuchore wewe ani naziruta nabo korai gatigango tebi okwini grave message ya save omotene naki I love you eba iguru tunyibeke risakara riri komesa tumuirire I love you kumbuka iko so you can give somebody a gift tali rasmo kwa no meta ndo bande ntogosinyo kwa Wani kwana kwambuka no manye kwambuka obe ayoko like message kwa mutomera insali uri Okiondo from Oki karibu sana bafata setore gaiga sakoro kunga nyangene nyagitari koko arurebo songo tachataro tambiri tonya kori no mpiki yimoto maspark wegire junction speed ne fraya wato konyeruka so kabokoko so enjere kwanda suneka ikanyangene nyagitari sukamutu akeigo okobokoko wokoli bosokolio
Kurio. Na kuko naende. Na wako na abutoli yetenga buffertens wa magu. Teba ngakie na jire nchoruri yuga. Esimba nyene. Teba na jire nchoruri esimba. Nta eto murangu wate design yo motebwe e umbrella tree. Na any design ura Google online. Ngisa na boko download no design. Iwo taira smobe creative. Taira smobe ngererio kurigere ligego koko. Otebi ngaki neke ntagete. Neke. Bas. Toro sindu. Abunda isi. Bono nduli kunya kolengere limono. Abantu bali balengereti bakarosi machine mbakurete. Bono toro si bintu byokoro. Abantu mbaroro ndaitu uinyurie. Barabia. Abao kora signage. Chitaya chiri chiwoka imi. Obe. Ye. Omaete? Igente gina jenga kara chi hotel no rojumna Safari Park Hotel. Okonyora gari eba enene paka kubolinga ki muntu ngaki akoreta gachora paka kalika Safari Park Hotel. Igo no igoro mukao aga hotel ka aga keigo na bo ka sign post ya nene baka garanta di customer. Chi customer jine ne jiche. Ai korati igento ngara sign Nigeria ko jabe ko yoka kurume. Igo. Ige na boko na cha libati. No, neta libati. E material nero bakoroka aluka board. Aluka? Board. Aluka board. Inerere. Ai balimba manyete abamura balimba manyete baraba ngaini sana. And usually bagotenga igente gikuru Nairobi. Bono kerega. Bono ngangega tigo kolira chigali ku Nairobi. Chibase chikwa ku Nairobi korosi igente kina ndo ira ne chine bitatu. Save nchubafa. Rosari ku igente kya onye sign Nigeria gwoka. Ekobeke rukwaro asikwaro aiwata korosi box yoga. Watumba ime kwa webesa. Igo. It's very simple. Very simple. Technology. Nchi bono nje kuta kwa inventor gine. Ai bono gotumia kuriera. Ai ungedo bona no munji. Nje bono nchi customer kalenda. Aye, ni nchu direct. Bono naendo kubeke namba ya ore nchi kuriera. Beke ya ona. Pao kubuli ni buli nyare koirani. Tikamata direct. Lakini mwocha watenga ki. No Okiondo totoma. Abwe discount. Ani customer jana ba yaji discount ya bonero. Ai kagari tema Okiondo totoma. Discount. Kwanza discount na moire transport ku Nairobi na koira. Eto wakati rodi 3000. Twara. Ebonte isaigaki. Ine ayo kogenda na koirana. Na range. Onyore gochiko na cheba oboseli bati ngoli beka naende gari richo buno muzigo. That's a lot of money bwana. Embrace technology nchuga igarosi ebinto konya abantu kora value addition tusuke moto to binde binyoro binde kabisa binyoro bisugete busyo tali biri bitigarete mai chale wana ane chenche mpime getanda mumrana ali tigache ndiye bao nje oko ndikira nga Okiondo bed ninje ko nyoma muntu mungana na ajakuri getanda yo Okiondo bed igaya keyo basacha bonsi bayibu irolera igetanda genda gali ke chonge so Ross love diga nga I love you mami this is Okiondo bed uzo ke ni yao bas onde ga gocho omanyene naro abunda isi no eji nyumba ki apartment eji maybe amali to kolika yora le wando wakera ngira ende ya ki yaruka na bogo choro sari wona cheru ritari apartment ribe kuri lioke korume yana ntikugora ri inyumba ya maika butuko na mugaso na bokora ngeso megetenga Okiondo apartment and plaza. Yes. Thank you so much asogocha twasomera binte binge bono tikatokore gas brete gas tokore bono ayo rigereti wacha kufunga macho naye ngotebia ya kuja hapa tufanye kazi pamoja. Mesikia hapa buffertents hawachagui fundi. Talinga banga jiko baba no jifundi banga yakoro sibirogo ne bitanda barabuboka. Aye bago chabune fundi bako yendo yorunga value addition. Chifundi kwa santa tikira mnyoka yiga nabantu bokwagata. Turabakolera. Abarembo mbadaye. Akere nyumba ya eli. Nyumba ya eli na kyo yako beke bintu bi chiframe nini ya maridadi mbadaye. Thank you so much. Karibu sana. Now we're getting a buffertents. We deliver our promise. We deliver our promise. You gave interview a promise, Riga. You will deliver. Very nice. Thank you. We deliver our promise. We deliver our promise. We're going to buffertents. We deliver our promise. Thank you.